Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Padalloni mai simata patarakkai tandra asukuru kemara jallau risesena puang Allahu Ta'ala nasabab pammasena atau pada engka siki haderek mareng kali ngarion remalek bitak madang makutoni rosalawak nania salama lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yatiwi engi umakna poleri onro peta kape lauri onro tajat cakila-kilae. Sini suruh-suruh malebikung kemaneng riamasei. Rilalan na yawe betue maminasaka melok rampeng ngeki pai mebicarana tandra-tandra amatenge. Mula-mulana nareko engka sadda mangoli oleh mabela nama nasari yang kalinga nadek nairita topang ngobie tandra si mani umurutta. Narekori sariwam polari yang kalinga manasa pangobie tandra talumpu lepi umurut tak nakimate. Narekori lalam polari yang kalinga pangobie tandra siulepi umurut tak nakimate. Narekok pole alau, pole orai, pole maniang, oleh manorang riang kalinga manesa yaro pangobie sabarakko nasabat dalle musibawa kira-kiramu capuk manan ni makuni ro pangoli na malakala mau ridi narekok dek lasata nama celak nairita matan nasoe tandra patah pulau ni mani umurut tak nakimate. Narekok dek nairita wajo-wajo tak tandra pitung peni mani umurut tak nakimate. Rilain nai tandra amateng narekok mapet di iriset di sulbiai. Nadek lasata nangka makuairo tandra pitung peni mani umurut tak nakimate. Nareko engka tahu pada tapata tandra mate to itu. Nareko soi ritu nairita wenni wiritu na tomate. Nareko wenni winairita soi naimate. Nareko pole ni api ajunna amatenge manessani tajanna tanai maloto pole rimundri. Nainappa masuk tajanna wewe mapute. Nainappa masuk tajanna anginge makudara. Nainappa masuk tajanna pie macella. Nareko engka ni tajanna malloari wada ni sikiri na tubuhe makadala ilaha illallah. Masuk si tajanna ati mapute ritu wada si sikiri na ati makada Allahu Allahu. Nainappa si masuk tajanna nyawa makudara ritu wada si sikiri na nyawa makada huwa huwa. Masuk si tajanna rahasia macella ribu ada sisi kiri na rahasia makada
Makkuniro pasewang ri Allah Ta'ala. Nigi tau temmaja piwi iya weri buadai. Iya nari tu tau doraka ripuang Allah Ta'ala. Makkede nabitta. Na iya tu pak disengengin arek komelo imate. Nangka na tau pada tapata. Sama te pujari-jari liman na niajena. Nangka na cak bebabasek na nabitta. Rialin rona, taroki makkeda budduhun, nangkatona taroki lapalang makkeda tawajjaha haisu si'ta. Nangkato taroki ripalak 5 biona lapalang fa innaka mansuro. Nangkato ripalak 5 tahunna lapalang makkeda Muhammadar Rasulullah. Tandra matetoy rito. Nasabak nyaway na rito masuk pak rupa-rupaya lenap pada watak kalita. Sini sur-sur malabiku engke manang mareng kalinga. Ripat capurang yewe adai. Tekuan lupa itoi pasilele kicet dek lori di manang barakak na ria senge baca-baca. Mamulan na baca na rekod na polei kitok taureng. Pole ripa pejak na padat tak rupa tau. Ribace makkeda iya alepu ikok ba. Kuale puri mana kori lendai. Maduanna baca mapake waju nama kesingi na ita pada tak tahu. Ribaca riwettu melok na ripasa wajuta makkeda upasang waju usue ako bunga dewata menrek soe menrek pakitan na padaku windu di Allah Ta'ala baraka. Matalunna baca dupa mata makkeda. Anak kari mata lotommu anu. Apo kari mata putemu. Masarapi mata lotommu na mata putemu. Na masarato panggelak muloria. Si bawa palele hitam muloria. Yawe bacana makkeda iyanu riselle asenna tomelo ita patujui. Mapakna baca riwettu melo na ripacuru tomatewe. Riga ungkan na ripalenna ricalori na ke burue. Ribace makkeda kunri lembek. Kun rial lembeki, kun mal lembek. Malimana baca riwettu mailot tak matanet tanang. Mamuare iya rori tanenge, malisei, malopoy yare gana mega buana. Ribace makkeda, ikun asekku. Iku ngaseng na tanay, nabit tanak ko, malaika palisag ko. Manana pagjapi buku aleke yare gato joro, rijapi wipalat limatta, ribace makkeda, pak beket tepetun na Nabi Musa joro, pak beket tepetun na Nabi Adam papa joro, nareko pura niri baca, napa niri asa porimun ribu kual keta. Mapitunna baca buka bicara. Ia weri baca riwettu maelok na rewa ada tawe. Makkede bacana. Ah, huwa,
Buka timukku malayanu, ilek mataku merui, kutoya buluk paren recin namarola. Anyikku naita makesing, mataku merui. Kaluku kak ribawamu, canik kak riparinggerammu, sininang mengkalingang ngengi sadakku. Yewe bacae, riseliangi ianu, riseliangi asen atau tapatujue. Arwana baca pakkarawa. Makkedai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Manicak girina Allah Ta'ala wala pakkarawa, ali makkarawa, Fatima ukarawa, issepoleri Allah Ta'ala, nyamepoleri bettanabiye, asu komanding na karnailo na pong Allah Ta'ala, barakallah ilaha illallah kun payakum. Yewe pakkarawa tiapi temmakku na paniripake. Asarana baca pakkarawamu to. Makkedai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nurung Muhammad makkarawa, Allah Ta'ala pakkeloi, nurung makkarawa, maning rikarawa, nasaba Allah Ta'ala. Yewe pakkarawa tiato bitam makuna paripake. Ajak to naripake rigau masalay. Sini suruh-suruh malabikun kemana maring kalinga. Siku miroriolo ya wadingo palatur kilo iridi manang. Mamuare magkiguna iri sesengkat to pada matapa. Umilo dampeng nareko engkat asalangan na ada-adaku. Nasaba gaga kasi elo ule kusangadina elo ule naman na Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.